N'abari kutureba ogundi murundi nimbaramutsaho mu izina rya Mukama waitu Yesu Kristo ntumureire muta Mukama waitu asiimwe. Nibanyeta Mbabazi Dorothy Mutabazi ndi omukyara wa Reverend James Mutabazi kandi nkoku charity yanyanjwire mwenu hatariho kusiibyayo ekyatureta mu studio zomu yacanjwire yagisire ngu ni empurizana ningasho kugaaniira okwabakundiine omu maka. Mwenu empurizana ningashi okuhurizingana mu rujungu nitukyeta communication. Haza omu bugufu bwakyo communication n'okuhuriza n'okugamba kandi okagaruka okahurira eki oriyo wanogambira yagamba. Haza yine ebicweka byayo nka bishatu. Hariho okuhurizana okw'ebigambo, kugamba okahurira ebigambo, kandi hariho okwokuhandiika, omuntu akakuhandikira message ebaruha email okwo nakwo n'okuhurizana. Kandi hariho okundi okuhurizana okundi okw'omubiri na face yawe oku wagikora, oku wagitebeekanisa ninga oku wagiha omu buteeka nakwo n'okuhurizana. Haza netwara ekicweka kihango facial expression netwara ekicweka kihango ky'empurizana. Omuhangu Mehirabian Weina wa 1967 akakora statistics ze yakita omu percentages empurizana ezo. Yagira ati ebigambo Madam Charity Obuhurire nipurire buzima ebigambo nibitwara 7% yonka omu mpurizana ningasho omu kugaaniira. Ebigambo just nabargaha nazaha 7% yonka. Kandi iraka okuwarihayo donation toni yawe okuwagitungamya ukagicendeza ukagitungura toni netwara 38%. Dero kihango munonga ni facial expression na body language. okuna kurebana nokunaninaga munonga noza kujya ekyo nchoreka ngo wakora ki watangara ngujya ubwo nagaye obu wagaye washemerwa. So facial expression netwara obucweka 5 kuruga amuhango gwo nagamba Mehirabian Weina of 1967. Mbwenu okugamba tiyo communication yonka. Harimo kugamba na n'okuhurikiza. Haza mbwenu twahika aha bakundiine ninyenda ngu tuhaburane mbahaburengire ngu banza ohurikize. And kora ahurikize you listen to understand, you suppose kwetegereze kiyagamba yakoresira kaki eritwayeta toni yagira mbwenu amisho yanashaki ombiri gwenu gugamba ki nangwa amantu tamune ebijwaro nomanya ngu omuntu nabaza kwija ajwire ojo tukonka ogu n'ofiisa ondijo aijo ojo oti ogu yanaza omu karaoke mbweshi yakugambira konka okuyajwara n'omubiri gw'okwakugutereza body language yakugambira eki yanaza kukora. Wena yajwire nkamanjaga mbwenu hori ebigambo nk'ebyo mbwenu hati aho twagira ngu listen to understand. Omukazi wanje ningasho omushaija wanje kayagambisa obusaasi. Haza mukyara
ni no kundashemerirwe banza hurikirize reka kuhurikiriza kugira ngo uwo mugarukemo tashemerirwe kibunongambira cyebunu hurikiriza kumwetegereza wanitegereza icyo ncoreka love ncoreka care ncoreka respect kwari yagamba ikigambo cye kiyakugambira iwo tarakiriza kumugarukamo banzo mwetegereze nargahi nazahi nayendaki ubu numwija kurikiriza naje numwija garuka numwija kumugarukamo ekishemere konka ko rukura kukiriza numwija kutomerana n'ibigamba kandi ikindi otakagamba akirukugamba banzo yetware agamba heze then omwetegereze then omugarukemo buzima enshonga ya kabiri watch your body tone and body expression your voice tone nk'uko twakigambire reba yetegereza iraka rye niwe kwetegereza iraka rwakoresa hamwe na expression estwagamba kuyatandika atanaga onduhize iwe ibyawe nimbimanye byawe hatwara kuba nokorotyo mugenzi wawe omukora kubi haza kuba kumukora kubi tarukuza kugambira ekiyaba ayetekatekire kugambira instead nkiza kuguruka efumu eshuri 15 rwo kubanza ntagamba ngo okugaruka muje kwikikanisa yes konka ekigambo ekirukusasa kimutse kinaga hati kuyatandika atanagamba wamutahiramu wamwerekereza urukumu wakora biha nahabwe cyo noza kumwimutse kinaga hati kandi mwatandika ibinigano mwakorwa n'endwano n'umurwana kandi mwarwanda mu kiganiro kandi nk'uko twatandika ntureba communication zine levels hariho kutandikira kurukayo mwami kurukayo mucyara wija ki umurimo gwashaki sherizo bari yashaki ejo ni level 1 muri no you are building rapport kugira ngo abe nakikumunju mu bintu muronda ho kutandikira konke kuyatandika otono otkurukayo taza haza niyo yakorata hatejo haza orode yashishe bintu nahurro maze bwasyoka gutsyo kuba kusyoka nawe akweteka that this one is deka tutandikireho mbweno deka nkugambira amaka menshi charity gashenyirwe communication gashenyirwe ekiganiro okuba kuganira abamwe tubakuganira atol abamwe abashija no mukazi we tubaganira bo batongana haza abantu bakwita kuganira bo kutongana bakwita kuganira tubaganira kandi ninyenda nkugambire ekane basa kusurviving obushambani omuntu akwate nashambana kusasira abo ko hari umuntu no kusasira konke kigambo nkoko warebe fumo kuyakigambo ngo nchimutse ntongane aha kigambaho omuhango ndijo oba kweta Helen Keira akagira ati amabare nenkoni omuntu yabintera nibimpendo mbere konke kigambo kibi ni chimpendo mutima aho niho turije kutandikira imyano wite no butuma bw'abashobozi twaza kumburaho kace turagaruke tije kwanza tutandikiraho uguma aho program yitu SISIIMUKA Tabarakayo mukahumuro kitwako ako butuma bw'abashobozi kino mucyara Mbabazi Dorothy turi aha
empurizigana ningo kutwaguma tuganira nitwe nk'abakundine ningasha bashwerine tugende mu misho yes nko kunana kugambira Helen Kayira ko yagizire atamabare nebiti nenkoni nibihende mu birugwanje konke kigambo kibi ni kimpendo mutama nahabwe cy'abashwerine tushemerire kwehara okuhenda mutahi wawe mutama kumugambira otubiti kabanjizire ngo wanyu muri abacecezi none kigambo nk'ecyo nangwa nubwo kubagarya amazuma uno sheme kucingambira in that way ningo sheme kucimbuza otyo so ekigambo kibi ni cyendo mutama ni cyo kinanagame ngo ni kimutse kinaga kimutse n'entongane mwene point ndijo nitwija kugira ngo never dismiss your patterns views mwene otakabinga ekitiso kya mutahi wawe n'intekateka ya mutahi wawe yatandika yagira ati no bagwambagamba bushanibura mutakareta stekate ukarakirye cye cyane kandi ariyo mushamukuru haza tanayanga ngutakireta cye cyane konko ino muringo gwo kubasa ku disagreeingamo kucanga omumagezi marungi konka kandi obwana ogira ngo tuguze enri tuze kupandisa nyoni ndeba ngo kigwire ona shiya abantu babe bamanyire ngo tuyinama kagitu kandi baze kugira bato batureba mu muzugo ona shi omwana obwana ojya ngo tumutware cyanga bukama primary school ona abana babemba shomera municipal mwenye ona ningira ngo ishoke naza kortega niwe hatenke itogumujare yekikade konko mwana witagume municipal wareba ono mbasa kwikirizana konka not necessary kujya wamjoti yaho bushema no ihoto mwana municipal kumutwara mu cyanga mutugwa no gukora jening mugabo kukumanya owanyu tumuteka so communication mpuruzana yitiyeka ekyo kishemeye kuba kitari mukuga mwenu kubiritoringa mugenzi wawe akaba muke akahwamu mwene nekintu kigumira nekintu kirukusasa ombashwerine kandi nanakwise ngo ebindi byona nibasa kure obushwere kugumaho konko kugamba kubintu kuremesa obushwere nobukoma nogenda ninga nubo kure ngo mushija hiremo itaburo yagenda ebigambo atambuka buntu bimukashaho atyo ebigambo atambuka buntu bushato mukashaho cye ayegendera kutsigaho nebigambo byawe ozo munjoshoberwamo kandi twajangu burijo omuzungu najyangu find the middle ground burijo murondaho muganira habo kwikirizana ekintu eki abari kutureba nima abaturikirize abantu abengi nayenda ngo aganire ahabo kusinga orubanje arikwehozaho hati noyehozaho ki tindi mushija no tuija kuganira ngo tuyikirizane nkeka tushike aha kuronda resolutions konga turi kugira ngo oshemeye kujya kandi ekindi omuryecyo harimo no kwegamba nyowe ndi omushija ninyenyineka nshemeye kuba nimpurikizubwa bito bunatahamu kotarga hante bokatimba amajo hansi bito bunagira nti hati ndonde cyuri unogeza nanye kugaruka muto nanye mahara wabasije nangwa ndito witu tusimba amajo mahara wabasingo ego mahara wabasingo so nabwecyo muganira abo kwikirizana mureke kuganira musinge emanja Urema kunyura ro kutwazo. Urema kunyura na twazo. Nyowe ninye nkagamba ngweje tugitere kara ya green. Kandi kunaza kugira nti ndeba wareteke. No manyangu no basa kuganira. Osinjo rubanja. Mugenzi wawe akufeho. Manyano basa kumunitera stress na trauma omuntu afi. Kwenyine. Omuntu afi. Hata nkabashije aba tubendera kimwe kubasingi so rubanja. Kugira ngo burashayo no beni uri kusinga urubanja ni uri kusinga mwenu nahurra yaba mukemu nonga yaba mugasho haza nchigumanche mu stressinga kirgama depression na nito bakazi nanye kunkuba nindeta point yanje wananka mwenu shanga nyikire oshanga na story ntagifite hamhero bishango kashwera kana nuko watira mukaso niwe hatshogu
nyowe tingira bwenge so ekintu ekyo tuganire ahabwo butasinga rubanja kureka tuganira kwekerezana yes kandi matayo kamareke konka matayo tuweshuri 5:23 yanegamba ngu point ndijo no kugira ngo tubabesugwa mu kuganira kwitu tugambe ibintu ebyino burugo to be honest kuba bamazima nico nanimanyisa kuba bamazima reka kugamba icushuba nkwineje wanitegereza kanya wambiha kabiri n'imfuruka atanka hata nobwire bw'abakazi gukora n'abashisha gukora omushisha nabasa kwija ninganyije nyowe mukazi nakureba omukisenyi kandi nakwirebera mwene kutura icyo mukankubuzi bishe mwami warabaho mukisenyi utukwe naninze koraki nyo kandi icyo bishe abwice nongenda mwenkicho nombuze kunde nargahaninza ndio mwana kuza kunde nargahaninza kabgohe hata nombuzo tangu wandebo mukisenyi when you are not honest it is bad, it is wrong na bible nech condemning negira nkonke bigambo byanyu bibe ego ninga ngaha ubwo no matayo shuri 5 oronyerora urashatu namushanga yes ego narabaho mukisenyi nanyeneyo mugenzi wanje ayineyo meeting naraba mukisenyi kugurayo kapoka ninga kugurayo kilo yenyama no wakutaha kashuba kariya kwa kitasimorora yitonko manyungwa nakambekeka kwangore cyo kugira tunaza yo kandi abo muntu yakwerebera ego chimara mama ni chimbara mo besije kandi amazumago haraho igata kwizera okay gari amazuma haza when hatankanye ndumuhanga when hati my husband nabasa kugira ati akirebe ngo naba muhango munonga arkwena unanye modeling nka sister Charity hati takuza kuja ati konko obire njojo ngaho nshobire tuzo mu gym yego bito cendeza kurya that is too harsh namwe namushije wanje akankora hoje abo ko murundu gumwe akare ni fitting na karega nenjera ndibere nindo baba nindo garkam atkonkanyo ho mucara ndi atnyoti ngundi bere ryemerire yego kumare nakuriringa yareba atibisho mukeza karega kakambera karega uyandizira tinkundi bere ryemerire I'm telling you nkaba free hati kuba ruho ninjura je ninjura je nasima abo kwa mwanje nakunda ki ibere ryanje okukozere kona wandegereza hata ni chikumanyisa ngo akarenga kandi ukarecho gende ibere nirigera rito mbantu mwena amazima anore abanyankore binefu mu bajangu amazima ngashara buzima gareto muringo murungi kora ben abashija no makwa ko myake yahamya bagera kwibondo mweno utamjoti konkor bondo ngaha ni bondo ndyanyi tari yabihano ugambe be honest in omuringo murungi ukarete je no basa kumjoti mami weekend ninjera tuzeho mu gym tugume tuzeho ngakabiro mu gym atlist akasenta konyonka saving tugume tuzo mu gym iwe ine kigenderwa nonda ngo acendeza kore physicals aguma report baguma kiriya konga tokuza kumwe tibondo rindwizi no sasa na hurawa mutamwa mbwena atachine cyari kumasara bajurwa so amazima ntugagamba konka ntugagambira tene chinda bakazi n'abashija bitu ntubeshengereza communication omukuhurizana no mukuganira twejo okusima yego kusima mugenzi wawe no manisa konka kandi hata muryango kanu gwakayakana yebari kuyonja abana bajwireje ibintu terire akonkirizo watebeka nsamiro nonje kama kogambo tyencha kare nyongera nanite atita babira bashomesa umwana ho mbyoti very good
omukashishe nakwa excellent Yes, konkana makare hakaba very weak poor umwana naba poor nangwa mbweno na esteem yojiro waringira chumwe no bwariza kushaba mu Maria agenda yinamirire na nindo no mu na gogumure oite future I get it. achetegereza so learn to appreciate each other kuteka ningumani njandiri kureta merota mwamirya ningujanti nyotingwe ndakurya ate cyo kigwiri cyo kigwiri no ryaho no joti nangwe yabimuzire konka waje yongere makatungura konyo kaba kinji yongere mu nanye ni nyongera mukurujira kugira ngo waryo konka wotarireho chikunanga then obwiro bwa hati eji message nanta kuza kujigamba ko rwa buryo bwiro bwenyamaho omurizankaga na kinana obu kugira ngo otaryohereza message egumire ahasumu never send a sensitive message on a phone hati yokuja ukotasgaho za kameza no jangu mpiganyoko okena kujuma sister Charles kashkani jago but a sensitive message is like do you still talk to your ex? Okay. No chigamba nangwa bakazi bo ninga bashije no chigamba na maraya yawe ahasum omuntu yayiko mu rukiko yazakura arafata umukazi wanjye nagamba yariba message neco mutumo ninga ojoroti nazo mu irwaro hazo mushaho yagira dash omureko mu suspense omushaho shi yagira ngo turine sirimu omushaho yagira ngo turuhire ki omushaho shi omushija ningo mukazi omureko mu suspense aguma tinda inobwo so messages nkezo bacharamwe abakundine muzireki ninga kujoti nandiyo meeting konka kitwasharamu okirekaho omuntu no mwita kanaza kukomugangashanga batwiba tonto enda kurondo watiri immediate omuntu no mwita kandi kindi ombushwere tweje okurinda ebinaga byitu ninga shobuntu bwitu bwo munda omuntu wo munda emotions kumucontrolling omuntu mano ugambe kigamiro imwe atikangende mwe ayechwachwana just kigambo kiche you control it ojoti bishi aronka message yegumire madam Charity Maka no basa kutunga message omuka ngo mushija wawe no mwana agire kuzara umwana Samuel ati kwararetwaho Chorumbe ningo mshanja office ninyumutira wakani ndende bareta mwana banyabya katolize don't control your emotions Ruti no basana kuchireka nchimare biro no banza wakuringa no jina para bishi kandi bagira ngo rwacishakizi oyine yo mwana namazima mpora nawe kureba kuwacireta manya yesere narondo ko ara kigambe kikuburiri nawe nayija ku kigaraka mu mpora tumbeno mucara onsasire ene byabashija katugwisa kagwe nanye nkaraba yorumwe bangira ngo umwana mwenu mucara so ahaho numwikirizana konkitabire argument kutabire kuyomba kutabire kurwana kutabire koraki kandi kindi mugenzi wawe mwamuri omubantu mugambi sechitins reka kwemerera nango bundo omwena ataho mwami atumwami tuwatsuga monyo muka obwe ari hagati y'abantu ari hagati y'abashije abagenzi niyo twabwenje atagusugana ninga mucha bishi ojirota iwe mukazi wabwenje ojirota yes abwenje no jarota no rebeka kubi eyo ngurireshi nanye ninchigaruka mu hatu wamgaruka motyo indidi nobo hikiri nango nyowe ko nakubire ndiyo mushija omuringo gwo kugambira njara yawe ninkutwara ombotiki ninkugura ekika cy'umwenda ogungwendo jari aho nimba nakwegese ninjati azanyo mucara
ninshemero wabo jwiroti nico nakugurira kendaka nahabwe cyo omumpurizana arme bintu nkebe byona madam Charity okugamberana okahurizana mugenzi wawe ahabo kuba nk'okutuba twakirebere communicate empurizana eine principles ishatu ningashi engendererwaho ishatu urukundo obwesige na honesty niki kuba amazima rukundo obwesigwa n'amazima niho orukwetorora gambero kintu mu rukundo mwana beshobora cyazaburi yangu buri musisa hatura habaho cyumukundisa mukama kworo kukigambo ine rukundo akahurire cyo rukugamba kunka wija nogabo no kuba no burengi ukabura umwata mujunwe mwamutajunwe Yesu naza kwija nabatera atunyeje nimbari cyo abantu kubikuratera tubakubasa kubikuratera kandi washanganye kikora cyanje ndi nko mushija kandi byo mukazi hatishibwe nimba nagamba kubi manyo mushija atiteka ngo akuzire kubi Arabashija about prudent and calm. Okay. Arabashija about prudent and calm. Now no mukanga waba no mteni. When all in all, twaturiyo tumaririza. Yes. Nutugirangu rakuchiriza kuhurikiriza. Kuhurikiriza. Kwanka ogende mpora mukugarukamu. Oyetegereze ekiwaza kugarukamu. Kandi yes. Ogende mpora kugira ikintu. Be slow to anger. Enough. Be slow to anger. Okay. Yes. Omuchara Dorothy Mbabazi Omuhumuriza ninjangu yakutebekanisa iwabe nakabuka bena yimukiramu obeno manyangwe byo bugwire bari munonga kandi mukama kuhereze omugisha twahenderera hebwa mu nutwe twatwine binje dakikaza twaho twaza kumura ifrembe byo muzano niye kurataho nabwo hanyuma twareta bisensi kumaha program ya SISIIMUKA. Amen.